Ndoda cabanga. Ongikazalo khona ukuzithwele yazi okufunde eva kwethu. Ndoda. Iporridge yonke le konke lamafutha bafuna khona pha abantwana. Ata ufunda muva kwethu sokuzithola thina sakabe labantwana cabanga. Ndoda, yazi lami into lengihlala nginanzelela iporridge lonke leli cabanga ndoda sumithi sungangami ndoda. Cabanga ndoda ngisathenge no le under ndoda. Hayi ndoda kuyenza vele Ndoda cabanga. Laba basazonyiswa isupport laba. Cabanga wena usathengela impahla wena usucabanga ingane. Hayi. Ndoda cabanga umuntu uyafika ezifakela isethele yakhe eqede ehambe. Kanti thina iyasalethulwa ubani nasosiye thulethele. Ingakho maphesenti mina check mfundi ngiqale ngibe le business. Yabona business lelani? Spirit ngiyakutshela mina ibusiness lelani lingavuka kahle sengingamithisa sengikwada yabona manje sengingasupporta lami senginemali ngoba cabanga ndoda ngithengele iunder sizathi masali ngicela lithengele nomntenami akuvumi ndoda. Abona wena Spirit wena ngosufula hleka wena ufugijimisa labafazi ungaka inotho kwaba bakho asonotho yakho nto ukuthi ngikini liphezulu akusebenzi lokho yabona vele mina vele umdala ngiyakwazi veka ngeke ngilahlela igama mina umdala uyangisupporta vele ngangisupportela vele Spirit mfana life is too short mfana yabona ndoda umdala okhethe kuphi imali encane ukuthi hamba uthenga umfazi sebuya ibirthday yami namhla imali yabo yekhipha imali wena siqhubeke nebusiness leli uzabona yonke into yaba yisweet. Inkinga lena liyamadunyasi mina ngifuna icherry Spirit usathele andiyayenzana icherry afuna ukuthi ubusuhamba usugamlela inkuni yabantu lapha usufusa support umntwana wabantu. Asima wena amaphesenti lapho umbuze kahle vele uyayenzana icherry Spirit umncane kangaka abafana abancane balamacherry la Ithiye uhamba lilandelana wani isitabanda. Ayabona ntwana isala kutela sifana lokuhlethi iyayenzana icherry. Antiyabona manje sofaka lezi zinto azaziyo. Kuthiwa isala kutela sibona ngomopho. Spirit esilongo kusala uzwile iminingi ku right nanku yathi isala kutela sibona ngomopho. Siyakukhuza ndoda la. Antiyabona mverelo maphesenti. Selufuna lokho elimpreacher ezitayela zendezi. Hayi mina gcina senithiya ngekho kuba abangani beni ke mina. Ayabona ntwana mazenza njalo impilo izakugasa kutshele. Thiyana lento zenezo. Mina makunjalo vese ngihamba ngithiya khona mina ngizakwamngane. Lecherry yami. Ulindeni pho hamba phela kana sofuna uba abangani beni. Antiyabona manje lina alila next le amagwala nje mina sehamba. Sengichila. Ntwana kathi hamba vele. Yabona mase uzaphumelela so ubona amangani vele sebeza kujikela. Hey, nangu Spirit bakithi kumbe umuntu ebesiya ngapi? Mbiza, ungambiza. Mbiza. No mana lapho phela. 2 minutes nje kuphela. Alasikhathi sonke sheshisa. Laba kulento mfutshela yona. Ungakangikhulumisi. Awuxolo sakubona mina. Yebo, awudinwa vele ukunilandela. Sorry. Ukuthi kulento mfutshela yona. Engakufuna ukungitshela yona. Khuluma ke nilaleli. Angisalale usuku, ngisho lokudla vela kusangena. Ngiyacela nje ithuba elincane. Kade yini le ngikuphe yona? Khuluma uqeda ngelasikhathi sonke la ngijahile mina. Into mfutshela yona ukuthi ngiyakuthanda. So into awudondo kungitshela yona lele. Fayi mina ngikuthanda. Lesi sidididi. Kanti tavepi nizinto asilamba kangaka siyenzana nemali yakhona. Wena ntwana relax. Thina asibuze la abantu abalama business la yabona around khona. Yabo? Kumbe thina asenze into ezanjani? Ezaletha imali yabo? Even leli noma lazi selifontshila esekwanisa ukuthi siphumelele ngale yakho nto. Siyabuza obani la ngoba wala business edozona. Ndoda baningi ndoda la ndoda awumazi umama lo ole shop le iCabanas le lapha awuphekwa khona inyama emnandi lapha. Nyamazi so yena ndoda disipose. Alright asintwana.
wena noma singabuzanga yena but siyakwanisa ukuthi iJobet sifocus entweni esanjani esayithengisa isilethele imali ukudlula amaphethini. Nebhizinisi engicabanga ntwana sithengisa utshwala. Hayi ndoda hayi utshela buyenzi ndoda sesipromote abantu ngithi bethune bedakiwe la plus yawazi abantu badaka bamosha kakhulu uyawazi. Ntwana ngisakwazi wena ufuna sithengiseni. Hayi bona ntwana mina ngiplanda kulabantu abaningi lapha abahleze ekhaya abangafundi abanye bakhona vele yabona so thina asibanike ama-project yabona ngemali le yani maybe abantu baningi maybe ukuthengisa inkukhu kanje yabo. Ya maye lapho ntwana ngiqinisile subele plan manje la. Ngiyabanda la umuntu ubuyeleni ngela jesi kwaqeda kwamnyala futhi. Hawu kathi uvela nga. Hey, uloku lapha futhi wena. Hawu ngeke ngiyengani. Ngiyacela hawu ngiphushwe imali. Hey, yenzelo ngihlupha ngayo. Ngani sizodakela. Sizobonana kwelinye ilanga. Serious? Ntwana siqalisa nini ibhizinisi leli seseliqalisa? Hayi siyaqalisa kathesi ntwana ungaphela lesi staff lesi silaso la siyaqalisa amabhizinisi stick yakhona. Mesiqalise masepha singakayidli yonke. Ukuphuta senza tape film manje 50 rand. Mfana mi 60 rand kodwa sizakunika njengoba ungakwazi so. Lihle ibhizinisi leni. Semali elizosebenzisana. Hawu, imali leni liyayigcinda. Kaze ngikhohle imali leni lingayigcinda, ligcine kenye indawo. Hawu, mfana selibona sesiphumile sesifuqa gamkele. Hamba. Sizathi ngatsho. Hawu fana so. Hayi ntwana sihambe sokuqanda la. Hey, umuntu kumele ekhulule phela namuhla. Awukade ngitshintsha phela le nyawo sezibuhlungu la. Hayi. Kathi wena ufunani Kim? Abekwazi abawuwina. Wena mfana uyamphambanisa, mfuke yabona ichiri yami nga. Suka la. Awunatha ngitshela. Keep going. Fed man.